Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2025 tuje mu makuru atandukanye ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama wiriwe ute? Wiriwe twiriwe neza mushakamba. Nze neza nta kibazo. Yego natwe n'amahoro. Yego natwe n'amahoro. Ngo Tombe yongeye iragaruka. Tombe yagarutse. Akwenda mbere yo kugira ngo tuyigereho. Yego. Ari indirimbo irimo imfasha muri iyi minsi. Agira tubanze tuyumve gake. Inki? Hello? Uti nkiri kudugufasha? Indirimbo irimo imfasha muri iyi minsi. Irashira mu mwuka. Nagira ngo tubanze tuyumveho gake nta kibazo cyacu. Kineho gato itaza kuduteza ibintu bya copyright. Nta kibazo cya copyright rumura. Ibyo gusubira inyuma ubu ngubu byararangiye, ukabona bwari pari nagoma sinarandani, Kongo s'Ubudage kandi se n'Ububirigi, muze tubyamagana ubukoroni bwararangiye. Ibyo gusubira inyuma ubu ngubu byararangiye, ukabona bwari pari nagoma sinarandani, Kongo s'Ubudage kandi se n'Ububirigi. Bashiraho ko nawe atari Canada. Nawe ntabwo ari Canada? Iyi ndirimbo nayikunze cyane. Iyi ndirimbo rwose irimo n'ijwi ry'umusore mwiza, ijwi ryiza. Ariko ubonye akazi arimo akora yiririmba. Ariko uzi imbunda. Imbunda ariko ntabwo ari imbunda isanzwe. Arega Kisekedi yaguze imbunda nyinshi kandi nziza. Yego. Aziha ibigwari. Nakozoherereza intwari. Yego. Ariko azihaye ibigwari. Yatumye ibigwari. Ibigwari nibyo byaje bizikoreye. Bisanga bitashobora kuzikoresha. Ubundi intwari ziti ni nkaho M23 yababwiye atari ku bundi izi mbunda zabayobeyeho gute. Ubundi muzikoresha nk'abandi. Basanze atari izabo bati twaribeshye reka tuzihe zishoboye. Ngo Masunzu araye nabi ngo bamwegereye. Ahubwo buriya Masunzu ntabwo agomba gusinzira kuko abahunga bari kare barimo barahungira ku cyicaro cye. Ngo yarazi ko Gisangana ari kure. Ni kure yahe? Yarazi ko Gisangana ari kure. Ngo M23 itazagerayo. Yaribeshye. None ari kuryama kumva imirindi. Yaranje kubona abantu bahunga bamugeraho. Yego. Yumvise ko baba bari kare rero. Yego. Twigire mu nkuru rero. Inkuru zacu dufite ingingo zigera muri 5. M23 yageze muri centre ya territoire ya Walikale. Ku cyicaro gikuru cya territoire ya Walikale. Nanone M23 AFC yashyizeho abayobozi bashya turaza kubabona. Ikindi muri Minembwe twirwaneho yagabweho ibitero bikomeye uyu munsi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateje urujijo ku biganiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Tshisekedi. Angola mu rugamba rwo kugarura AFCM 23 mu biganiro by'amahoro ihuriramo na leta ya Kongo. Shakamba reka tudatinze turebe hariya M23 AFC kugera Walikale kuri territoire bimeze bite.
amakuru y'ukuri yego ni uko muri uyu mugoroba rwose M23 yamaze kubohora Walikale. yego Ibyo bikaba bibaye yego nyuma y'uko yego ubwo niba ndavuga ngo ku munsi nyuma y'uko mu masaha ya kare yego habayeho guhunga kw'ingabo za FARDC zari zirinze umujyi wa Walikale. ariko umushakamba nubwo zahunze abenshi ngo biyunze na 23 AF. ubwo nta nkuru ivugira ubusa byashoboka rwose abenshi ngo bayamanitse biyunga nayo. noneho yego mbere y'uko ibyo biba yego ku munsi w'ejo FARDC yagerageje kwihagararaho yego mu bice bigiye bitandukanye ahantu hitwa ajya ngo ni Muponja ni mpu ni harya ni ngwikira hari izina riri hariya rwose rya biriya bice ngora kereka niba urimo kurireba hafi. reka nze ndeba ahantu riri Mupofi ni ahangaha rero bagerageje kwihagararaho ariko uyu munsi bakwitiba hitwa Ngora yego ariko si Ngora gusa n'ahitwa Mubanda. yego aho hose ni mu birometero bike cyane ugera Walikale. ahangaha Mubandaho ni mu birometero 4 gusa 4 kuri M23 rero iyo igeze mu birometero 4 buriya bayateguye urugamba cyane ko ibizi neza kuri kwegera umujyi biba byarangiye bageze bayamaze gutegura urugamba ku buryo bayizeye kuri buhafate hose. ubwo rero uwari uyoboye ingabo muri Walikale nawe abe yitegura kuyoboka urukiko nawe akajya kuburana mu Rwanda rwa Constant Mutamba nawe akajya kuburana ubugwari kuko araje bavuge ko ngo bikuyemo. ariko abasirikare batangaje ko batangiye guhunga hakiri kare. uribuka ko ejo n'ejo bundi twavuga ko abaturage bo batangiye guhunga. yego kandi badahunga se byagenda gute ko M23 barusha byose abundi buryo. Walikale rero ni imwe muri teritwari zari zisigaye zitarajya mu maboko ya M23. yego bisobanuye ko ubu ngubu muri teritwari zigize Kivu y'Amajyaruguru teritwari isigaye ni ebyiri. ni Beni na Rubero imerewe nabi. Beni n'igice cya Rubero tuvuga igice kuko Rubero bayirimo bayimazemo n'igihe. yego ariko niyo yarafata teritwara. yego sori gato hamwe n'ibindi bice bigigana ku rundi ruhande. yego bigana Beni. yego aho ngaho niyo baba baharetse bakaba bahangana na UPDF na ADF na Kodeko. ngira ngo hazikuramo nyuma y'igihe gitoya. ko hariya hahuriye ibibi byinshi. yego hari Kodeko hari ADF. yego n'ubundi ni nkaho leta itahakontorora kandi leta yazanyemo UPDF. yego aha rero wareka iriya mvange ikazabanza ikisobanura. mbaye M23 nabwira ngo muyireke izabanze yisobanure ko n'ubundi nta gitero kizahava. yego ahubwo yareka bakabanza bakisobanura ibya hariya bikisobanura. yego rwose iyi Walikale rero gufatwa kwayo nta kindi gisigaye. abantu bose bari kuvuga bati Kisangani. nta nubwo ari Kisangani gusa. buriya Walikale irafungura inzira. hari ibintu bitatu ugiye nyibonaho. icya mbere irafungura inzira yerekeza Kisangani. irongera igafungura inzira ijya Maniema. ikongera igashyira akadomo. nko gushyira akadomo kuko burya iyo basigayemo inyuma
bakuye hagati ntacyo biba bikivuze. yego nka bimwe byo muri Bwito muri Rucuru wabonye ko birangira bityo, cyangwa byahariya mu Birunga aho babanyuzeho babajya kubatangatanga imbere. Rero icyo navugaga ahandi ishyira akadomo urumva ko irashyira akadomo ku ifatwa rya Kivu y'Amajyepfo, kuko nayo buriya irasa n'isigaramo hagati, ubundi babakubitiremo aho hagati badafite aho basohoke. Noneho yongera ifungura inzira imanuka igenda inyura muri teritwari ya Fizi cyangwa mu mpande zayo, mu mbavu zayo, zamanuka kugera muri Tanganyika. Hariya rero bishobora kuzahereza Katanga yose. Bigeze hariya uzamenye ngo Kiseke byararangiye, noneho n'urusaku rw'aba bandi biba amabuye ruziyongera, kuko hariya ni ahantu haba amabuye menshi cyane. cyane ko nanumvise ngo M23 ageza muri Barika muri Katanga. Hari ahantu iri, hari ibice bari kuvuga ngo M23 yitwa za Nyunzu n'ahandi epfo ngiyo igenda icyo yinjiramo. Mo rero ubwo ngubwo ejo bundi ushobora kumva umuriro watse. Nanone ikindi kintu bivuze wenda abantu batari kureba, sobanuye gutekana ku bice byafashwe mbere. Gutekana kwa biriya bice byafashwe mbere. Yego. Ngira ngo ubu igitero cyagera Bukavu kereka kije na drone. Yego, nayo bayimanurira, ariko nayo yaraturutse kure. Ariko burya ntabwo drone ntabwo yamera nk'igitero cy'abantu baje banyuze ku butaka. Ubugoma na Bukavu birushijeho gutekana bikomeye cyane. Urabona ni nayo mpamvu tuza kubona ukuntu bashyizeho abayobozi barimo ubuyobozi hariya burimo burakura. Yego. Kuko ntabwo wavuga inshingano z'umukuru w'umudugudu, ntabwo arizo nshingano za guverineri, biba bitandukanye. Yego. Baba bafite inshingano zitandukanye, cyane ko unarebye n'ifasi baba bashinzwe ntaho zihuriye. Twakomeza? Yego, twajya kureba noneho kuri iyo ngingo yindi. Reka turebe hashyizweho abayobozi rero. Abayobozi bashyizweho bimeze bite? Hari itangazo riri aho imbere yawe, reka rifungure turirebe ryose. Yego. Ndirebe cyane ni abayobozi bafitanye isano n'ubukungu. Ni ibintu by'ubukungu, ni ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ngira ngo n'iy'Amajyepfo. N'iy'Amajyepfo. Reka ndore angane. Mari wayinyoherereje urebe hafi aho. Nayiguhaye. Ko haba haza ibintu byinshi byivangavanze, biba ari byinshi cyane ku buryo kubivangura biba bigoye. Ndimo ndayishaka ariko ndibaza ko ibona banza ari iyi n'iyi. Ko ni amapaje abiri. Amapaje abiri. Reka twumve ikivuga. Ni handitseho ngo le conseil de l'alliance, ni ukuvuga ni nk'inama nkuru. Ni nk'inteko rusange, inama nkuru. Inama nkuru ikubiyemo abayobozi bose. Ubwo reka turebe, ni decision, icyemezo cya 007 agakoni korodo PR Rwanda ari province agakoni AFCM 23 agakoni 2025 cyo kwa 19 z'ukwa gatatu 2025
portant désignation et approbation d'un chef de département des finances et de 2 chefs de département des finances adjoints. Ni icyemezo gishyiraho kinemeza kandi kinemeza umuyobozi w'ishami ry'imari n'abayobozi babiri b'ishami ry'imari bungirije. Noneho icyemezo kikavuga kiti vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 en son article 64 alinéa 1er hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu rikaba ryarujwe n'itegeko nomero 11/00 ryo kuwa 20 z'ukwa mbere 2011 mu ngingo yaryo ya 64 igika cya mbere. Comme ati vu l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC spécialement en son article 3 alinéa 3 hashingiwe ku nyandiko ishyiraho ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC cyane cyane mu ngingo yaryo ya gatatu igika cya gatatu vu le procès verbal de la réunion du conseil de l'AFC du 15 décembre 2023 portant désignation du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo hashingiwe ku nyandiko mvugo y'inama nkuru y'ihuriro AFC yo kuwa 15 z'ukwa 12 2023 ishyiraho umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC Alliance Congo Alliance Fleuve Congo tandis que le mouvement du M23 au 23 mars est l'une des composantes de l'Alliance du Fleuve Congo hashingiwe ko M23 ari umutwe umwe mwigize ihuriro AFC yego tandis que le mouvement républicain pour la dignité du peuple MRDP twirwaneho est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo. Wabonye mushakamba yego twirwaneho yagezemo kera rwose ngo hashingiwe ko ni nk'ishyaka riharanira ishyaka rya Repubulika riharanira agaciro k'abaturage MRDP twirwaneho iyi ni twirwaneho yindi dusanzwe tuzi naryo rigize ari rimwe mu mitwe igize Alliance Fleuve Congo AFC considérant les conclusions de l'atelier de consolidation des actes fondateurs du Conseil de l'Alliance Fleuve Congo tenu à Bunagana en date du 20 décembre 2023 hashingiwe ku myanzuro y'inama yo gushyigikira ibikorwa byo gushinga inama y'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC yabereye i Bunagana kuwa 20 z'ukwa 12 2023 considérant le souci de servir le peuple congolais dans la transparence, la bonne gouvernance et de rapprocher l'administration des administrés hashingiwe ko bikenewe gukorera abaturage b'abakongomani mu transparence ni mu mucyo bakorera mu mucyo
cyangwa biboneye, kubaha serivisi zinyuze mu mucyo, imiyoborere myiza, ndetse no kubegereza ubuyobozi, considérant la nécessité et l'urgence d'organiser l'administration territoriale, la bonne gestion et la transparence dans la gouvernance financière en République démocratique du Congo, hashingiwe ko hakenewe kandi byihutirwa gushyiraho ubuyobozi bw'amafasi, imicungire ndetse n'umucyo mu buyobozi bw'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Le Conseil de l'Alliance a entendu en ses avis et considérations, hamaze kumva inama y'ihuriro AFC kibitekerezaho n'ibyigaragaza. Tugakomeza ku yindi page, décide, hafashwe umwanzuro, article 1er, ingingo ya mbere, est désigné et approuvé au poste de chef de département des finances Monsieur Robert Mugisha, chef de département. Hashyizweho kandi hemejwe mu mwanya w'umuyobozi w'ishami ry'imari Bwana Robert Mugisha, akaba ari umuyobozi w'ishami. Article 2, sont désignés et approuvés au poste de chef de département des finances adjoint les personnes ci-après en regard de leur nom. Hashyizweho kandi hemejwe mu myanya y'abayobozi b'amashami y'imari bungirije abantu amazina yabo akurikira. Hari Bwana Kiro Buhunda. Kiro Buhunda rero ni umuyobozi wungirije w'ishami ry'imari ushinzwe imari ya rubanda ndetse n'imisoro. Hakabaho Madame Fanny Kaje Kayembe, chef de département de finances adjoint en charge des dettes publiques et investissements. Uyu mudamu rero, umudamu niba ari umukobwa, ashinzwe inguzanyo, ashinzwe ibijyanye n'inguzanyo cyangwa se imyenda n'ishoramari. Hakakurikiraho ingingo ya gatatu, sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Kilo Buhunda uwo wamuvuze? Winde? Kilo Buhunda. Kilo Buhunda namuvuze, uyu ashinzwe imari rusange. Imari rusange n'imisoro. Yego. Naho uyu ni babiri. Fanny Kayembe. Kilo Buhunda ushinzwe imari babiri. Barungirije. Bungirije wa mugabo Robert. Yego, Mugisha. Noneho uyu mudamu we ashinzwe imyenda n'ishoramari. Noneho rero ingingo ya gatatu ikavuga ko ingingo zibanziriza iyi ngiyi zose ziteshejwe agaciro mu gihe zaramuka zibangamiye ibi byemezo bindi byafashwe. Yego. Ingingo ya kane, le secrétaire permanent de la FCM 23 sont chargés de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Abanyamabanga bahoraho ba AFCM 23, sinzi niba ari benshi ariko ngira ngo nzumwe, bashinzwe gushyira mu bikorwa iki cyemezo
kiri butangiye kugira agaciro igihe gishyiriweho umukono. Cyashyiriweho umukono rero ni uyu munsi Mushakamba, kuko byakorewe i Goma kuri 19 z'ukwa gatatu 2025. Ntabwo ari abo gusa rero bahawe imirimo. Birumvikana. Wabonye andi matangazo? Ubwo turayabona nayo, reka tuze kureba. Ndayafite. Hanyuma noneho hashizeho umukono Bertrand Bisimwa, uhagarariye M23 kandi akaba yungirije umuhuzabikorwa Corneille Nangaa wa Alliance Fleuve Congo. Noneho Corneille Nangaa nawe yashyizeho umukono. Ngira ngo itangazo ryari rigiri rimwe, hari ayo yandi asigaye kuko ibibanza ari bimwe. Yego, mwoherereje ibikurikira. Yego, ndumva akugezeho. Reka ndebe. Uraza kureba kuri nimero yindi. Reka ndebe ndabibona. Byaje nuko birimo birafunguka. Yego. Ko niyo mpamvu nari nakubwiye ni hari abandi bahawe imirimo muri Kivu. Reka y'amajyepfo. Ntabwo bimwe bibanza ndi bubijyeho, ndajya kuri iyi page ya kabiri. Nguhaye amapaje abiri y'amapaje abanza aheruka. Mfite amapaje abiri. Yego. Page yego, nifashe paje ziheruka. Mfashe paje ziheruka. Reka turebe iyi ngiyi ivuga ishyiraho est désigné et approuvé au poste de coordinateur provincial de finances. N'ushinzwe noneho umuhuzabikorwa w'imari ku rwego rw'intara. Yego. Ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni Bwana Patient Haba. Akaba ari umuhuzabikorwa ku rwego rw'intara. Noneho hakaza ingingo ya kabiri, sont désignés et approuvés au poste de coordinateur adjoint des finances de province du Nord Kivu, des personnes ci-après en regard de leur nom. Ni ukuvuga abamwungirije rero uyu nguyu Patient Haba. Ubwo ni ukuvuga n'abahuza coordinateur de finance, n'abahuzamutungo, n'abahuzamari rwego rw'intara wungirije. Yego. Aha rero hari Bwana Ndayambaje Birahira. Yego. Uyu nguyu ni umuhuzamari ariko noneho ushinzwe kimwe twise finance publique et impôt. Uvuga ni imari rusange n'imisoro. Yego. Noneho uyu nguyu wundi Bwana Sunshe Musango Butera. Uyu nguyu ashinzwe noneho kimwe cy'imyenda n'ishoramari. Ariko aho ngaha haza undi muntu ushinzwe ibintu by'amabuye y'ubucukuzi. Hari ushinzwe ubucukuzi bamwita Delege Omini. Uyu ushinzwe ubucukuzi rero muri Kivu y'Amajyaruguru ni Bwana Lieza Mukingi. Ngira ngo ni abangaba. Yego. Ibindi ni bimwe twagiye tubona. Twareba irindi rero ngira ngo ni rya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ngiryo rwose umuhuzabikorwa rero w'imari ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ni Bwana Jean Bosco Nzabonimpa. Abamwungirije rero waba ushinzwe imari. Jean Bosco Nzabonimpa si wa wundi ejo bundi bafatiye ibihano hajya? Ngira ngo bafatiye n'Imbonimpa. Ni Jean Bosco Mbonimpa nari Nzabonimpa. Ashinzwe iki? Yarashinzwe iki? Reka nze ndebe. Muri bariya abantu bashinzwe ibintu hari abashinzwe bya mobilisation n'ibindi. Urebe kuri ya gusoma mbe mbishaka. Yego. Noneho hari uwungirije ushinzwe
imari rusange n'imisoro ni uwitwa Papi Karinijabo. Handitse Karinijabo ariko ngira ngo iyi Y ntayirimo, ni Karinijabo. Noneho ushinzwe dette publique, ni ukuvuga imyenda n'ishoramari, yitwa Gregoire Ntambuka. hakaba Delege Omini ushinzwe ibintu by'ubucukuzi, yitwa ni Maître, ashobora kuba ari umunyamategeko uyu mugabo. Ndabona handitseho Maître Wilson Rutwamuzire. Ngira ngo ni ibingibi nta bindi. Yego. Mushakamba. Uyu mugabo nzabona impamvu. Yego. Kereka niba bahuje amazina kuko ndiwe yiyongeyeho Mupenzi. Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi niwe bafatiye ibihano na European Union. Bavuga ko ngo yari asanzwe ari we ushinzwe ibijyanye na finance cyangwa se ubukungu muri M23. Ushobora gusanga batandukanye. Nitubitinda icy'ingenzi kwari kugeza ku bantu abayobozi bashyizweho. Yego. Twajya no ku yindi ngingo. Tugikomeza rero Mushakamba, ikirunga gishobora kuba kirimo kuruka. Nibyo Nyamuragira. Kirimo kuruka hariya mu ishyamba. Ariko kirimo kuruka hariya mu ishyamba. Ni ibisanzwe Nyamuragira ntabwo ijya mu baturage, ijya mu mashyamba. Muri biriya bice bya Rucuru. Yego. Nyamuragira nta bibazo igiteza igoma, kereka Nyiragongo niyo mbi. Yego. Dukomeze. Yego. Yo ku yindi ngingo. Yego, twajya ku ngingo ikurikiye. Mu Minembwe. Twirwaneho yagaruyeho ibitero uyu munsi mu gitondo, byari bikomeye, ntibyari byoroshye. Yego, tubwire. Bwana Sentama. Yego. Ugenda kubabwira uko byari byifashe. Yego. Urankundira nawe ngire ubunshakira ubutumwa bwa Moise Nyarugabo hafi. Yego. Ariko amakuru aremeza ko bateye ahantu hitwa Muriza. Ni ahantu hagera muri hatatu. Yego. Kuri axe ya Muriza barwaniraga hitwa kwa Magara. Axe Gakangara barwaniraga hitwa kwa Mukazirirwe. Axe Gakenke bakarwanira hitwa kwa Mukoko. Byageze mu masaha 7:08 twirwaneho amadubu yamaze kubasubiza inyuma. Yego. Usibye no kubasubiza inyuma, amakuru nabonye nuko abo ngabo bari bagabye ibitero. Yego. Ya FARDC, yari abarundi bari Mayimayi zitandukanye zizwi zahinduriwe izina zikitwa Wazalendo. Yego. Ariko abayobozi bari babayoboye n'abasirikare barimo cyane, n'abasirikare bahoze bafite position mu Minembwe bifuza kwigarurira cyangwa kwisubiza Minembwe. Yego. Abari ku irembo ahitwa rya Rugezi. Yego. Bari bayobowe na Major Papi cyangwa se kuri axe Rugezi. Yego. Major Papi niwe wari bayoboye. Abari kuri axe Mikenke bari bayobowe na Colonel Gi. Yego. Colonel Gi akaba yari kumwe na komanda witwa Bahati. Yego. Abo nibo bari bayoboye urugamba rwo kwambura M23 Minembwe, ariko byabaye iby'ubusa kuko bakubiswe barirukanka. Twajya ku butumwa bwa Nyarugabo. Yego. Nyarugabo rero ni ubutumwa yatanze mu Gifaransa. Umugabo uzwiho kugira ishyaka cyane. Tunibutsa abantu ko yabaye senateri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burya rero yari na sekreteri wihariye wa Kabila umwe mukuru. Ko uriya mugabo politiki ya Kongo imazemo igihe kinini. Yavuze ati j'ai cru entendre et lire au sujet d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Niyo nibwira neza nasomye kandi numvise ibijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano ntacyo
wa wundi ihagarika ntacyo asabye babanza bankorera ibibagire bati noneho imirwano igahita ihagarara uwo mwanya. Malheureusement, tôt ce matin du 19 mars 2025, les FARDC Wazalendo ont lancé une attaque sur Birarombiri et Mikenge au nord de Minembwe en provenance du point 0 et une autre attaque à Murunde en provenance de Kipupu à l'ouest d'une part. D'autre part, d'autres attaques sont lancées contre les villages de Bigaragara en provenance de Rugezi et celui de Muriza au sud-est de Minembwe centre. Ni nk'ibyo wari umaze kuvuga ati birababaje kuko mu gitondo cy'uyu munsi ku wa 19 z'ukwa gatatu 2025 FARDC na Wazalendo bagabye ibitero ahitwa Birarombiri no mu Mikenge mu majyaruguru ya Minembwe baturutse ahitwa kuri point 0. Bagaba ikindi gitero ahitwa Murunde baturutse ahitwa mu Gipupu mu burengerazuba. Abandi bagaba igitero umuhana wa Bigaragara baturutse ahitwa mu Rugezi. Bagaba n'ikindi gitero ahitwa Muriza mu majyepfo ashira uburasirazuba bwa Minembwe centre. Agakomeza ati j'appelle les groupes armés Babembe, Bafurero et Banyindu à arrêter ces attaques qui depuis 8 ans n'ont rien apporté de positif aux uns et aux autres, surtout qu'en retour personne n'attaque leur village. Ahangaha aravuga ati ndahamagarira nitwe yitwaje intwaro y'Ababembe n'Abafurero n'Abanyindu ko yahagarika ibi bitero kuko mu myaka 8 bamaze bagaba ibitero ntacyo babyungukiyemo. Baba bamwe cyangwa abandi ntacyo babyungukiyemo cyane ko ntawe ugabaho ibitero ku mihana yabo ngo yihorere. Agakomeza ati après tout ça on sera obligé de vivre ensemble dans ces montagnes. Personne ne va chasser personne. Décider d'un cessez-le-feu est une chose et l'autre chose très importante est sa mise en œuvre. Ahangaha haravuga ngo hanyuma y'ibi byose ibi bintu bijyanye n'ibitero n'ibiki byose byanze bikunze abantu bazaturana muri iyi misozi y'ahangaha bazaturana. Nta muntu uzirukana undi. Yego. Noneho rero kwemeza ko habayeho ihagarikwa ry'imirwano ni ikintu kimwe. Hari ikindi kintu kimwe gikomeye. Icyo kintu nishyirwa mu bikorwa y'uko guhagarika imirwano. Hier soir, j'ai vu comme tout le monde des images en boucle de Wazalendo Babuyu venant de Maniema, a-t-on appris, entra dans la ville d'Uvira en direction de la ligne de front. Et ce matin, ça a crépité à Katogota. Ejo hashize nimugoroba nabonye umurongo munini, nabonye amashusho y'umurongo munini w'Abazalendo bo mu bwoko bw'Ababuyu baturuka muri Maniema binjira mu mujyi wa Uvira, kandi n'abantu bose barabibonye. Ahangaha bari berekeje ku mirongo y'urugamba. Uyu munsi bageze ahitwa Katogota. Ahitwa Katogota icyo namenye mu gitondo cy'uyu munsi ni uko amasasu yaramutse avuga. Birumvikana. On doit savoir
que l'on veut à fond parce qu'on ne peut pas avoir la beurre et l'argent du beurre. Uyu ni umugani ukomeye. Mushakamba. Mushakamba turumvikana. Ndakumva neza. Turumvikana? Ngenda kumva neza rwose. Uyu ni umugani ukomeye. On doit savoir que l'on veut. On doit savoir ce que l'on veut. Abantu bagomba kumenya icyo bashaka. Et y travailler à fond. Kandi bagaharanira no kukigeraho. Parce qu'on ne veut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Kuko ntabwo dushaka kubona amavuta n'amafaranga y'amavuta. Ni umugani kuvuga gutyo umuntu atawusobanuye ntabwo nzi neza icyo usobanuye, ariko kuvuga gutyo umuntu atawusobanuye hari ahantu byinshi bazi ko imigani ibamo ubuhanga bwinshi cyane. Yego. N'ubundi umwanzi yatsinzwe. Kuba bagabye ibyo bitero bifite imbaraga muri Minembwe ariko bakaba batayirimo. Yego. Uko ni ugutsindwa. Yego. Kuba bakomeje kuzana wazarendo zo hirya no hino. Yego. Zikaba zidatirimura M23. Uko ni ugutsindwa. Yego. Ngira ngo n'amakuru ari guhihwiswa ko iyi weekend ishobora kurangira iriya Uvira itari mu maboko ya Neva na Gisekedi. Ariko je cyo mbona nahari ayo bafite kuko ikigaragara mpamvu uvuga ko batayifite nuko irimo iragenda isigara inyuma. Yego. Muri kwa gusigara inyuma rero baragenda bameze nk'abayikubira hagati. Kukwikubira hagati rero urumva ko ntabwo bakifite rwose. Byiza cyane. Twakomeza. Yego, ingingo twaba tuyivuyeho. Reka tuyiveho dukomeze. Turagiye tugeze aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateye urujijo mu biganiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na Tshisekedi muri Qatar. Bimeze bite? Imbere yawe hari itangazo niryo twaza gusoma. Yego. Kuko ejo narakubwiye reka dutegereze uko Kinshasa izabyitwaramo. Yego. Ko ntiyareka kutavuga. Yego. Reka turebe iri tangazo ubundi abantu bumigwe. Biherereye warinyoherereje kare. Yego. Ndabona ari koherereza nirihite riza. Ndendore mu yona duhaye. Hereje mu masaha y'igitondo. Yego. Rwose ndabona ryangezeho mu masaa 7:15 nta rubwo hakiri mu gitondo bwari bwakeye. Niringiri. Yitwa communiqué de presse y'abanyamakuru. Yego. Baravuga bati ni itangazo ryasohowe n'itumanaho n'ishami ry'itumanaho muri Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuga ngo à l'invitation de Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, émir du Qatar, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi 18 mars 2025 à des entretiens avec le président Paul Kagame du Rwanda à Doha. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et
inconditionnelle dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui constitue une première étape vers l'établissement d'une base pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ku butumire bwa niba namwitane ngo ni nka nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir wa Qatar. Emir ubwo no kuvuga n'umuyobozi wa Emira, hari abagira amazina yabo mushakamba, hari abitwa ba sultani, hari abitwa ba yatora, ariko uyu ni tumufata mu rwego rwa perezida, ni na perezida wa Qatar. Yatumiye rero abaperezida bombi, perezida w'u Rwanda na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha niko babivuga. Batumira kuwa 18 z'ukwa gatatu 2025, bagirana ibiganiro byabereye i Doha, ni hariya muri Qatar, ni muri Aziya. Noneho bumvikana ko hakwiriye kubaho ihagarikwa ry'imirwano ry'ako kanya, kandi ridafite ibyo risaba, nta kuvuga ngo bankorere kugira ngo mpagarike imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki rero ngo bikaba ari intambwe ya mbere iganisha gushyiraho umusingi w'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Yakomeza ati le président a convenu avec son homologue rwandais sous la houlette haute de poursuivre les discussions en vue d'un règlement durable qui visera à rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, à stabiliser la région et à mettre fin aux terribles violences perpétrées par Hagaro. Hari byandika, wenda ndabisoma uko babyandika, wajya kubireba ugasanga ibyo leta ya Kinshasa ishinja M23, aho ugasanga ari ibikora. Gusa ndarisoma nta uko rimeze. À mettre fin aux terribles violences perpétrées par le M23 AFC au nord et au sud Kivu. Hano kuvuga ngo perezida, aravuga perezida umwe Tshisekedi yumvikanye na mugenzi we w'u Rwanda hifashishijwe ubuhuza bw'uwabakiriye nuriya wa Qatar. Yego, bumvikana ko bazakomeza ibiganiro muri uyu mujyo kugira ngo hakemurwe ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo, haboneka amahoro arambye ndetse no kugarura ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga mu yandi magambo ahangaha icyo bavuga ni uko leta yazisubiza aho yambuwe. Yego. Ni uko kugarura ubusugire, ni ukuvuga ngo kugarura ubutaka bwose leta yambuwe. Sinzi niba muri ibi biganiro ariho buzagarukira, ndetse no gutanga umutuzo mu karere no guhagarika ibikorwa byibasira abantu hano bavugwa na M23, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Niko babivuga. Ariko wajya kureba ahubwo usanga FARDC izo zibikora. Ikiriho, yego, niyo mpamvu nakubwiye ngo nk'uko basanzwe babigenza. Yego, ubundi ku byatangajwe na Qatar nta kindi bo bagakwiye gutangaza, cyangwa niyo banatangaza batangaza bashingiye kuri ibyo ngibyo ntibajye kuri nabyo.
ibi bari kuvuga kuba bitaraje mu itangazo rya Katari, bitaraje mu itangazo rya Katari nta nubwo bikwiriye kuza ahangaha kuko byatangajwe n'uruhande rumwe, byatangajwe n'impande zombi cyangwa n'umuhuza uvugira impande zombi. Gushaka nyine gushaka icyo babwira cyangwa bakinga mu maso abaturage babo, kugira ngo bagaragaze ko ikinyoma bababeshye kenshi babashizemo ibyo Kisekedi yagiyemo bidahabanye nacyo. Dukomeze n'itangazo. Reka dukomeze kuko turi ku gika cya nyuma. La République démocratique du Congo s'est toujours engagée à garantir la paix par le biais des processus de Rwanda et de Nairobi. Ntabwo babura kwivuga neza. Birumvikana. Ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni ukaba ngo yamye ihora ishakisha kugarura amahoro ibicishije mu biganiro by'i Rwanda ndetse n'ibya Nairobi. Reka turebe. Elle continue également à demander l'application totale de la résolution 2760 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui fournit un cadre clair pour une paix durable. Le président a réaffirmé cette position à Doha. Kuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihora isaba ko habaho ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'umwanzuro w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, umwanzuro 2773. Ni umwanzuro urebana no gushyira n'uburyo bwo gushyiraho amahoro, kugarura amahoro. Uyu mwanzuro wasinwe Kongo yishyuye amafaranga magana. Yego. Ibihugu byo muri Afurika byabanje kuwanga, bashyiraho igitutu, bishyura amafaranga, bigera aho utowe. Yego. Ariko nujya kureba ikiburimo nubwo baba batakivuga ni bimwe. Baravuga ngo M23 ive mu bicirimo. Ahangaha rero ahangaha bakasoza bavuga ko perezida Felix Tshisekedi ngo nidoha ngo yabivuze atyo. Yabivuze atyo uko uwo mwanzuro bivuga. Abivuga atabivuga. Yego. Ibyo duhaye agaciro nibyo idoha cyangwa Katari yavuze. Yego. Hagati aho kuri iyi nkuru, yego, nahoze mbona abantu hari ibintu bibiri biba postinga. Yego. Ngo yari inama ya Paris Saint-Germain. Ngo yari inama ya PSG, ngo Katari niyo yaguze PSG, niyo perezida. Yego. Naho u Rwanda rukaba ruri finance PSG kubera ya masezerano ya Visit Rwanda. Yego. Noneho Kisekedi akaba umufana wa PSG. Ariko abantu baravuga batyo n'abakongomani. Oya byashoboka, ariko n'abasesenguzi kuko Kisekedi birazwi ko afana PSG. Ariko uko so gusesengura harimo n'urwenya mushaka. Oya so urwenya arayifana, ntuzi ko yigeze yego ashobora kuyifana, ariko ntabwo twahita inama ya Paris Saint-Germain kuva ibyo baganiriye muri iriya nama nta ngingo n'imwe ireba Paris Saint-Germain. Nubwo ntayo ariko niyo mpamvu rero abaterankunga n'abafana bari bahuye. Iyo bavuga batyo bahuye, ariko ntabwo bagiye bambaye costume y'abaterankunga cyangwa y'abafana. Asanga barangiye bavuye muri ibi biganiriro by'ikipe. Oya bagiye babana biganiro n'inzenya z'abantu. Niko bakunda abafana bashyuha ku ikipe yabo.
uzi ko umufana bari i Kigali akavuga ati ikipe yanjye irabikoze, wasanga Kisekedi yavuze atari ku ikipe yanjye iri kubikora. aya ni urwenya. Oya Kisekedi ariko yanabivuga. Ikindi bavugaga bati yanze kujya muri Ethiopia, yanze kujya Dar es Salaam mu nama, yanze kujya muri Angola hari ngo ariko birangiye yagiye i Doha. Kubera iki bavuga ko agiyeyo kubera iki? Hariya ahantu ngo hashobora kuba hafite imbaraga. Icyo gicyo nanjye nakibonye, harabona abonye bagiye bakivuga. Icyo nakibonye, icyo nabonye ni kiriya bahuza n'ibintu bya ikipe ya Paris Saint-Germain. Ariko icyo cyo nakibonye ko yanze kujya ahandi, akanga ahandi n'ahandi, ariko akaba yemeye hariya kubera imbaraga habona. Yego. No batazanamukura kuri liste y'abafana ba Paris Saint-Germain. Burya ntiwabuza umuntu gufana ikintu kiba mu mutima w'umuntu, ntiwakimubuza. Umufana w'imena ntiwakimubuza kuko kimukuraho byagorana. Yego. Reka twikomereze tujye ku ngingo isoza. Angola mu rugamba rwo kugarura M23 AFC mu biganiro. Uzi ko ibiganiro Mushakamba byari byahagaze. Byaranahagaze. Byagombaga kuba byarabaye ejo hashize, ariko biza Abanyaburayi barabidobya. Ntabwo ari Abanyaburayi gusa, na Tshisekedi yabigizemo uruhare kuko bagabye ibitero. Kuva biriya bitero byagabwe ku baturage bari aho AFCM 23 iyobora yabohoye, ndetse n'ibihano by'Abanyaburayi. Ibyo bintu byombi nibyo byakomye ibiganiro mu nkokora. Ariko Mushakamba hari ikindi kitavugwa. Twarishwe byinshi bavuga ngo Jean Pierre Bemba niwe uyoboye intumwa, ariko hari andi makuru y'ibanga avuga ko intumwa zari zigizwe n'abantu bakora mu bintu by'ubutasi gusa. Jean Pierre Bemba atarimo. Kandi noneho bakongera bati ni abantu bo mu bwoko bumwe na Tshisekedi gusa, abaruba. Bigaragara ko baba bari bafite imigambi mibisha ku ntumwa za AFCM 23. Icyo kintu kirimo kuvugwa. Ibi rero kugira ngo byatumye ibiganiro biburizwamo, byaba bikibaye. Izo mpamvu tuvuze ndetse hiyongereyeho niyo ngiyo itavugwa cyane, ariko nayo ibihishwa. Mushakamba rero perezida wa Angola we ati nzashirwa ari uko bahuje mwicaye ku meza. Bimeze bite? Nibyo guverinoma ya Angola yashyize hanze ngo itangazo, yatangaje ko igiye gukora ibishoboka byose nk'umuhuza, ikavugana nayo M23 bakareba ko bakongera gukora ibiganiro. Bagize bati guverinoma ya Angola mu bubasha bwayo nk'umuhuza ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo iyi nama ibe vuba, ishimangira ko ibiganiro ari byo byonyine byazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo nibwo butumwa Angola yatanze. Gusa nyine ntibyabujije abavuga kuvuga bati ibi bintu bitesheje agaciro Angola n'imbaraga yakoresheje kuba ahandi ibiganiro guhuza Perezida Kagame ndetse na Macron yarabyanze. Rega baramusuzuguye. Ntuzi ko Macron yashatse guhuza Perezida Kagame na Kisekedi akanga? Yego ndabizi. Atariko bikaba birangiye bahujwe na Doha. Abandi bati rero Doha nayo ni nahuze mu M23 na Kinshasa kuko nta cyizere gifitiwe Angola. Yego. Cyane ko bavuga batangora nayo yararebereye ingabo za SADC ziza kurwana, Angola irebera. Ubwo yarebereye hariya ishobora no kureberera abakozi intumwa za M23 zikaba zafatirwa mu biganiro. Bavuga ko ibyavugwaga ni byinshi, ngo hari n'ikipe rwose
y'abantu ngo bagombaga kuza guteza akavuyo mu biganiro ngo bagashimuta umwe mu bantu ba M23. yego yego Ikiriho nge nakisabira M23 gutegura ibisabwa bigatanga amakondisiyo atandukanye, byaba na ngombwa ibiganiro ntibizongere kubera hariya bikabera nko mu gihugu bizeye, cyangwa se byaba na ngombwa hakagira ibyo Kongo ibanza kwemera, cyangwa se urugero niyo yabanza igakuraho mandadare kuri bariya bantu ndetse n'ibyemezo by'inkiko zigaseswa, ikagaragaza ko itandukanyije na Wazalendo, ariko nanone kuganira batarataba bitakwira n'abandi bagaragaje imvugo z'urwango muri Kongo, kuba batarabatabwa muri yombi nta kintu bivuze. Ibyo byose ni ibintu M23 ikwiye kubanza gutanga kugira ngo yemere kuganira, kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Niba Kisekedi agenda agasakuza imihanda yose kugeza ibihugu inzirakarengane zifatiwe ibihano, abarwanira abayobozi be mu M23 n'ab'u Rwanda bafatirwa ibihano ku gitutu, nabo bakwiye kuvuga bati turashaka ibi kugira ngo tuganire namwe, ibi n'ibi bibanze bive mu nzira. Noneho niba bakeneye koko ibiganiro bakabyemera, batabyemera umuriro ugakomeza paka babyemejwe n'umuriro w'amasasu nubwo ntawe ubyishimiye. yego bagana ku musozo. Yego, reka dushimire abakunzi bacu, tubashimire ko batahwema kudukurikira, tubashimire ibyo badukorera byose. Hari n'abatwandikira, haba muri inbox kuri WhatsApp, abatwandikira muri comments, turabashimira. Kandi tunabasaba abatarakanda subscribe bakande subscribe ikanda rimwe, ikindi bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share, ushobora gukanda inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu usangiza amakuru. Banatwandikire babinyujije muri comments. Ijoro rihire rero, ijoro rihire kuri twese, ku bakunzi bacu natwe ubwacu. Ijoro rihire Mushakamba. Hari Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abahire kandi abahezagire.